ngasi phongki bisi phong singdigi maroi bi ipau sing myamna thamjegi ahanbada sanalaiba poksi da phongba Assam na miyo ama public hearing de Hingna Mei tharaga hatkhre Assam gi Nagaon district ki bor Larur area da thangsa numita public hearing ni haiba mada miyo ama Hingna Mei tharaga hatkhre public hearing amada miyo ama bu mi hatpagi moral phangle haiduna miyo edu Hingna Mei tharaga hatkhre haibagi pawai khoina phangle amasum kona miyo edu gi hakchang adu phumjin khre hari adu hakchang adu recover tawre amasum thawdo adu senaba miyo khara phagatle haina deputy superintendent of police and das phungdokre miyam na mai tharaga haliba miyo edu Ranjit Bordoloi kauba bor Leinungdagi da leiba miyo amani haiba masak khang mangam le haina police naiki police ki matungina mafam adura leiba nupi ama miyo edu na hatle haibigidama makbu Hingna Mei thakibani magistrate amagi supervision makara hakchang adu lebak manungdagi tawthokle amasum Ashiba Hakchang adugi Machet maudra mai chakbagi phibam da recover tawre haina police na hakiani su paus na makhatana phungdorakli makhasa tharak poina to papaw Assam na miyo marfugani to Japanese encephalitis nakhre nipan sikre ising isak thokliba Assam da hokiba numit mapani da Japanese encephalitis nabada yamdrabda miyo mapan sikre ama supuna miyo marfugani to nakhre phibam asidagi district rapid response team DRRT sem na wamasum phibam adu kupna yengsinana ba district authorities na health department na khangan khre Assam na sei khudingi maru oina Medigi hauraga October phawgi kumgi nongju tha manungna Japanese encephalitis amasum medelia na miyo ke hatki National Health Mission NHM gi matungina vector borne disease aduna na ba yamdrabda miyo nipan sikre amasum miyo marfugani thunari Assam Health Department gi principal secretary Abinash Joshi amasum NHM director Dr. Abes Lakshmi Priyana thangjanamit district authorities ka video conferencing gi kuthangna mifam ama pangthokre amasum phibam adu thengnana bu July 13 phawgi manungda DRRT sing semna ba makhoida khangan khre laiset adu dagi tholakpa phibam sing adu lakshindana ba NHM nasu standard operating procedures amasum guidelines ama semkhre Japanese encephalitis na maramoiduna awang thangbu state asida hokiba sahidasu yamdrabada miyo nifu siki haina official sing haiki makasa thajara poina mem ngasi sanaleba ki ma paw mem na senjaramge swaide nate thabak chamadi nahal na hen khreda Nepram Krishna Mohan sanaleba ki ma paw mem na senjage Laining Laishun ga mari lainana khwaidagi chawa kumai singi manungda Hindu laining da thajaba singi kang Islam laining da thajaba Musulman aikhoi swaida maitai pangal gi idujwa harau tayamna lusinkhre inga gi taragni thoni pan baheng thokaba numite Hindu laining satpa singi hari sayan pangthokna kadori haukiba sei anirom harau kumai maka alamna pangthokna ba ngamna khidraba matungda handakti lamigi phibam phatrabasu miyam saruk yaduna pangthokna khi marasida BJP na lusingba double engine lenga asigi ani suba mathangi anauba numit chamani de tawgadaba thabak chamadi lempana nahalna hendokre thabak ki lengani thabak na punsini thabak na politics ni Prime Minister Narendra Modi asingba shikshani asingba lanmini haibadu utkre adubu Corona lanthiengi matangdadi aikhoi swaide nati haitu tare zero da lerambadagi numit kharani sida jar hengalaktuna ngarang phawar positive oiba masing chamaga kunthra sukre tawbagi budi mamang sahi English ingani ga kunga mathoigi July 15 phawar covid ki active case lising nipan ga sangwaga yankhai ga nipan laikhibani numit tarani total curfew lakthokhtuna cheng thilabasu thilake numit tarani dangdi yumdigi mapan thokpi ganu han minister N Berena miyamna appeal tawkhibani ningsing lubada akibadum fawi adunani swaidina te hainaraglibase coronavirus na thuanba covid-19 amadi tuan ba sayon kayaga lanthengnaраglibasi sahi farakadore suba tangkak third wave haibaduni haujik thengnaribasi aikhoi swaidana te India sinma thuna malem sinma thuna ngasi faw lanthengnaраglibani virus asina khwaidigi sathina sowanba laibak sing manungda India na yamna ngalingedigi hauna ani suba mafungkanduna adumaklakli janata curfew lakthokhtuna pukham thinduna khuba khuduna mombati thanduna lanthengasi hawdokhibani Mahabharat ki lan numit mapanida luishinbagumna corona lanthengsu luishingani ka haikibani China da pangbe aba mateng pangge kainasu haike dubu China di corona victim laibak sing manungda sani suba rank aduwai da laikre India na ani suba mafam chawna kanduna lairi
होनादबबुदि नते आइखोगी चीफ मिनिस्टर एन बेरेन सु ममांग सहीगी जुन लोरमदाइदा डेल्टा बेरेन अमदि थर्ड वेव लाक्लबसु सबसाना थेंगनगनि हाना लाउथोखि मीडिया दा फोनखि लेप्तना थेंगनबदुना जीरो दा लेरमखिबनि मियामसु लेंगाकसु खरा कोमथोकनबगुम सेक्सिल हौदबदगी जीरो दगी सामगा कुंथ्रा यौरखिबनि हयेंगना हांगसिना कमदौबा हाइबंगमदे लेंगाकी वाना अमनि आइखोइसु सेक्शन बदि तंगाइ फदरबनि हाइरकलि उतिन फानबा समुलांग थाकपा हाइनबदि लै अहलमन सिंना ताकपि तंबिरंबा पौरौनि थबक मसा अमा तौनबो होनबदा हेंजिनना सेक्शन बा सदिंग यामना तौबा हाइबसिमक कोरोना लंथेंग असिदा सथरबा जाला हाइनदबदि नति अदुबो लंथेंग असि थबक मसादि नति लमदम असिदा अपस्पा सालाइरक सही हुमफु हुमद्रा रोम असिदा एक असिगी फिजंग मरुमदा सिखिबा नत्रगना हातखिबसि सरांगना मियोय लिसिंग अमगा सौंगा रोमनि हाइना पन्नखिबा ताकि अदुगा कोरोना लंथेंग सही अनि हुम रोम असिदा लाइसेट असिना सिखिबा मियोय लिसिंग अनिगा सामगा कुनरोम सुख्रे कोरोना हेना साथीरे हाइनरकपसु यावरि मियामगी पुकनिंगी वानी मियामगी खोलावनी ताबा खंजिनबा ताबनी असुम अरान अखंग हई फमनाइबसिंगना लेपसनो ममांग सही जुलाई थादा सेंट्रल टीम अमा मफम असिदा लाक्तुना येंगसिनबा मतमदा कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग अमदी होम आइसोलेशन निंगथीना तौनबा सीबेगी साइंटिफिक एनालिसिस तौगदबनी हाइना इंस्ट्रक्शन पिरमखिबगी वा ताखि मधुननी खंगने मणिपुर की डिस्ट्रिक्ट निपान यानो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन स्टेट सिंग अपोनब डिस्ट्रिक्ट की सादा हुमफुगनी थोय खुदोंग थिनिंगे ओइरे हाइना हेल्थ मिनिस्ट्री ना कौदुना अपोनब मिफम पांगथोखिबनी इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट अमसुंग वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की युमथोंग खुदिंगी मियोय अनि अनि कोविड टेस्ट तौरगनी हाइना काक्सु लौथोखि तौबो तौखिदबगी रिपोर्ट ति खंगदे तौदी तौरंगनी मियामना खंगदबगी वानी लेबा असिगी ओइनसु कोरोना लंथेंगिदमक अथु ओकाय खुदकी ओइना सिजननबा यूनियन कैबिनेट ने लुपा करोड़ लिसिंग कुनगो हुमदोइगे सामगा कुनगो हुमदोइगे पैकेज अमा अयाबा पिखिबनी हाइरिबा पैकेज असिदा लेबा असिगी डिस्ट्रिक्ट सत्रेका कुंथ्रागा तरुक मणिपुर की डिस्ट्रिक्ट सिंग यौरंगनी ता पेडियाट्रिक डिपार्टमेंट लिंखतपदा मतेंग पांगबा आईसीयू की फमुंग लिसिंग कुन नौना सेम यावरी अपुनबा सेनफम असिगी मनुंग लुपा करोड़ लिसिंग तरागा मंगाना सेंटरना सिजनगनी अदुगा लुपा करोड़ लिसिंग निपाना स्टेट सिंग पिगनी पैकेज असि था मपन की मनुंग थबक तो ओंथोकनी हाइना सु लौथोखि यूनियन हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मंडबियाना लौथोखिबनिना था मपन सु हेलबनिना हौजिकती थबक ओइना सोइदना पांगथोकलमलगनी अदु ओइरबदि मणिपुर स्टेट की ओइना पैकेज असिदगी लुपा करोड़ क्या फंखरे कदाइरे करी करीदे सिजनखरे हाइबदु मियामना खांगनिंगली कोविड की व्हाइट पेपर अमाबुदी पुथोखरे मखाताना अमसु पुथोकनी हाइखिबनी ngasi फावदी उद्री अमरमदा कोविड लाक्सिनबा ngamdabagi matangna प्राइम मिनिस्टर अवांग नोंपोक लमदमगी स्टेट सिंगा वर्चुअल ओइना वरि सनखिबसु लखिबनी यूनियन होम मिनिस्टर नसु कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर ngaktabagi ममी साउना तारे मसिना थर्ड वेव लाक्नबसु मरमोइरे अदुना मसि थिंगद्रबदी लॉकडाउन तौरगनी हाइना अकन वाफम फोंदोखिबसु लखि पुनमसि ओइदुना सुंगसिदि कोविड पॉजिटिव ओइबगी सांग 0 दा लेरमबदु सामगा कुंथ्रा रे हेंगेखरे पॉजिटिविटी रेट सु सादा 7.5 ता लेखरे अदुना लेंगाना फना यामना लावरबसु थौक्सिल यामना सेमलबसु सेंजाम काइथोकलबसु मिसमै खोइदि सेक्शन पमथोकपा सेक्शन बतंगाइ फदरे हाइना रखले अतोपा मना वार ऑन ड्रग 2.0 गी उबसरा लाक हुमद्रागा मंगा थाना बो होनबगी बीजेपी न लुसिंग अनिरक सुब लेंगा असिगी अहानब नुमित चामनिदा तौगदब थबक चामगी होनरिङैदा लौमी सिंह खाराय खंगदना यावरे मियामना खंगनिंगलकपगी वानी नुमित चामनिगी थबक चामदी नहन्ना हेंदोखरे पाथोखरेदना वेटनरी हॉस्पिटल कुंथ्रागा तरुक डिस्पेंसरी हुमद्रागा मथु इम्फालदगी संगाखिबदुना चामदी हेंखरे असिगी सु मथक्ता फिसाबी सिंदा फिसाकोन लिसिंग अनिगा समरिगा हुमद्रागा मंगा येंथोखरे 33/11 kV की पावर सब स्टेशन मंगा रूरल डेवलपमेंट्स एंड पंचायती राज RDN PR की मखादा BMG SWA की लंबी तरागा मंगा MI ना PMKSY की मखादा ट्यूबवेल समरिगा हुमद्रागा मंगा साउना लुपा करोड़ सामगा हुमद्रागा तरुक हेनबगी प्रोजेक्ट संगाखरे यामखरेदा सोलर पावर सिस्टम हौदोखिबा साइकियाट्रिक वार्ड public waiting shed, feed mixing plant, godown, fish hatchery, de-addiction center na singbasu hangdokhi. Masida orek yung tamkiba hawdokhiba kaya yaudribani adunani double engine lenga asigi politics ti thabakni. Thabaki lengangni panglaw lawba panghai haijinba mina mangang manate hainaraklibani.
ꯑꯗꯨꯝꯅꯗꯤ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯅꯕꯁꯨ ꯀꯣꯡꯒꯥꯏꯅꯤ ꯀꯅꯥꯅ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯀꯤ ꯃꯁꯤꯟ ꯃꯦꯟꯕ ꯉꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯔꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯨ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅꯗꯤ ꯌꯨꯔꯤꯌꯥ ꯄꯩꯗꯨꯅ ꯊꯝꯂꯤ ꯋꯥꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯂꯩꯇꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯅ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏꯕꯗꯨ ꯐꯪꯗ꯭ꯔꯤ BJPꯗ ꯚꯣꯠ ꯄꯤꯗꯕ ꯂꯧꯃꯤ ꯀꯌꯥꯗꯤ ꯍꯥꯔ ꯐꯪꯗꯦ ꯃꯈꯣꯏꯗꯗꯤ ꯄꯤꯗꯦ ꯍꯥꯏꯅꯔꯤ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥꯗꯗꯤ ꯋꯥꯏ ꯆꯥꯏꯔꯤ ꯌꯨꯔꯤꯌꯥ ꯐꯪꯍꯜꯂꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯕꯤꯁꯅꯨꯄꯨꯔ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ AO ꯑꯣꯐꯤꯁ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯅ ꯋꯥꯀꯠ ꯃꯤꯐꯝ ꯆꯪꯁꯤꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯔꯥꯏꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯌꯨꯔꯤꯌꯥ ꯐꯪꯍꯟꯗ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯑꯀꯟꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯒꯅꯤ ꯑꯣꯜ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯦꯁꯤꯚ ꯐꯥꯔꯃꯔꯁ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟ ꯅꯔꯣꯜꯗ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔꯗ ꯄꯨꯁꯤꯟꯅꯅꯕ ꯇꯥꯇꯥ ꯇ꯭ꯔꯛ ꯑꯅꯤꯗ ꯌꯥꯎꯔꯝꯕ ꯌꯨꯔꯤꯌꯥ ꯕꯦꯒ 100 ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯀꯣꯜꯃꯨꯟ ꯚꯤꯂꯦꯖ ꯃꯅꯥꯛꯇꯒꯤ ꯐꯥꯔꯦ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯋꯥꯀꯠ ꯃꯤꯐꯝ ꯆꯠꯊꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯔ ꯐꯪꯍꯟꯗ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯕꯟ ꯆꯠꯊꯔꯒꯅꯤ ꯚꯥꯔꯇꯤꯌꯥ ꯀꯤꯁꯟ ꯁꯪꯘ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄ꯭ꯔꯥꯟ ꯃꯤꯆꯪ ꯃꯤꯈꯥꯏ ꯅꯥꯏꯅ ꯌꯨꯔꯤꯌꯥ ꯌꯦꯜꯂꯤꯕꯁꯤ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯆꯪꯕꯤꯌꯨ ꯈꯣꯡꯖꯣꯝ ꯁꯥꯔꯀꯜ ꯗꯤꯕꯦꯂꯞꯃꯦꯟ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯂꯧꯁꯥꯜꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯅ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔ ꯑꯣꯐꯤꯁꯇ ꯊꯣꯝꯖꯤꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ AOꯁꯤꯡꯒꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯅ ꯌꯨꯔꯤꯌꯥ ꯐꯪꯍꯟꯗ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯃꯩꯍꯧ ꯂꯥꯡꯄꯣꯛ ꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯕ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯒꯅꯤ ꯌꯨꯔꯤꯌꯥ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯐꯪꯍꯜꯂꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯅ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯔꯗ ꯃꯦꯃꯣꯔꯦꯟꯗꯝ ꯄꯤꯁꯤꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯖꯨꯂꯥꯏ 9 ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯌꯨꯔꯤꯌꯥ ꯐꯪꯍꯟꯗ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯀꯛꯆꯤꯡ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯁꯠꯗꯥꯎꯟ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯒꯅꯤ JNGO ꯀꯛꯆꯤꯡ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ AO ꯑꯣꯐꯤꯁꯇ ꯌꯨꯔꯤꯌꯥ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯕ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯁꯦꯜ ꯑꯃꯃꯝ ꯍꯥꯡꯗꯣꯛꯈ꯭रे ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯅ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯥꯔ ꯂꯧꯕ ꯌꯥꯔꯒꯅꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯍꯩꯔꯣꯛꯇ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯋꯥꯀꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯅ ꯌꯨꯔꯤꯌꯥ ꯄꯤꯕꯤꯗ꯭ꯔꯦ KSꯗꯅ ꯑꯍꯣꯡꯕ ꯃꯃꯜꯗ ꯌꯨꯔꯤꯌꯥ ꯐꯪꯍꯟꯈ꯭रे केक्रुगी लौमिसिंग भारतीय किसान संघ मणिपुर प्लान जुलाई 9 अहिंग नोंयाइदगी पुंग 14 की मणिपुर बंद तौगनी लाथोखिबदु एग्रीकल्चर मिनिस्टर की वरी सानरब मतुंगदा मतम खरगी ओइना हंदोखरे असिना चिंगबा ममांग सयोल हाइनरखी मीडिया फोंदोकनरखिबदु मियामगी लौमी लुपसिंगी मोनी मखोइगी खुलावनी ममांगदसु दमादम फोंनखरे MLA सिंगी खुथांगदा यूरिया पीरे गोदाउन पिक थना लेरी वानिंगाई लेती हाइना लाउथोकपदा पेनाखितबनी वाथु वसि सेंटर फाव यौनब माली MLA सिंगी खुथांगदा यूरिया येनथोकपदु खुदकता अथिंगबा पिरखिबा माले दुना मरम ओइरगा लेंगाना डिस्ट्रिक्ट AO ऑफिस द यूरिया डिस्ट्रीब्यूशन सेल अमम हंगदोकपा अमदि लौमी सिंगना दरकार ओइबा हार सेल सिदगी लौब यारगनी हाइना सलिबा था सिगी तरेता ऑर्डर अमा थोकिबनी हौजिकी लौमी सिंगी इरांग निंथखरे कनागुम्बना की हलकप नत्रगना पॉलिटिकल प्रेशर अमतद लेंगाना सलोय हाइजरबसु हारगी मतांगदि सेंटरना दिस्ती हैरकपदा हंदुना सेली लौमी सिंगी खोलाउना माय पाखरे लेंगा की थौसल होंदो हनखरे इकाइनिंगाई लेतेदा असोयब सुमथोकपा हाइबसि मसाना ताबनी भगवान श्री कृष्ण फावबा सती गंधारीगी साप फंखिबादुनी हैरकलिबसि अचुंब नते करमना हाइगनी मियामगी पोकनिंगी वा ताबीबा खंगबीबदि फाबनी उराव थरावना मी उसितबा ताकले हाइबिगी मवोंदा तौनदबा फाबनी तंगाई फदरबदि अखोई स्वाइदगी नते हैरकपा ताबनी हौजिक ओइनदि म्याम मतांग साइ लुसिनजरगे म्याम पुन अनौबा अपडेट मतम मतमगी ngamina sena channel sigi mekedigi thamjari and thank you